नमस्कार आज मु आपण मानक मोर सेकंड ब्लॉग स्वागत करुच्ची मु आज आपन को देखा जाऊँ एमती एक हरहर गोस्ट ब्लॉग जो आपण छाती थरा दृश्य ठारू भी भयंकर दृश्य आपण मानक मोर सेकंड ब्लॉग स्वागत प्लीज देखी पारे मुझे पहुँच जाए मोर से लोकेशन को गाँव लोक काल कहते यही बाटे खरा बेले भी आमर बहुत प्रकार आवाज आसे कांद आवाज शुणा जाए संजय हेले काले किए गोटे झीटे बस कुआ कुआ तार राब दिए आम आसी जाइए आम लोकेशन को आम प्रवेश करने जाऊँ से द्वार को जो भयंकर गोष्ठर संभावना बहुत रही है आपण डरवे दयाकोरी मो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने मुझे बहुत धन्यवाद करुँच आज पहुँच जाइए बर्तमान से लोकेशन में जो काले गाँव लोग कहते सन्ध्या हेल्ले किए गोटे शुए मादल भाया गड़ी चले आपण माने भाई जो गाँव लोक जो आम डकई से कौन कहते ना ना तुम कह सत गाँव लोक कहते काले सन्ध्या हेल्ले काले किए गोटे से माने गड़े गोटे कला मादल भाया आम भी दी तीन टा हाबुड़ू से आम आज वीडियो करने आईचु आपण मैंने जब आमको साहस लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताने आम साहस सहित आपण मानक भूत देखू बर्तमान ये रात 2:30 आम पहुँचीचु साहस सहित आपण देखा आसतु मुझे पहुँची जाइए आपण मैंने देखिपे आमर मेन लोकेशन को मुझे पहुँची जाइए आम गाँव लोक जो लोकटा कहते लोक डाक आपण सतरे आपण गाँव ये भूत बाहर ना आपण मजा कर कैमरा प्लीज कैमरा आगे बहुत दूर रही डरबे राति हेल्ले काले शुए काले नाटा कौन से भूतर नाटा माथा का गोड़ गली लोक शुणी मरीजे मुझे आपण मानू देखा जाऊँगी मादल भूत लोकेशन देखी पारे लोकेशन भाई मैंने भाई मैंने अनुरोध कर डरबे आसवे केमी कैमेरा छाड़ू बुला केमी बड़ जंगल भाई देखिपारे यही बाटे गला आप देखिपारे कौन पहला भाई भाई से अरे भाई सत्तर भाई भाई क्यों जूम जूम डर लगे मुझे भावी कैमेरा छाड़ी पड़े बोली मोटे अति डर लगुच आप देखिए लाइट आना लाइट आना लाइट आना भाई देखी बात कैमरा सा कैमरामैन ए वो बाड़ी आ सिटी बाड़ी रखो ए नहीं भाई 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 ओ भाई भाई थपड़ भाई भाई आप मैंने देखा देखो केते गोटे हाथ बड़ा छ एबे भूतरा पड़ेगा देखिए आप भाई मादल कौन कौड़ी पड़ुची भाई आम गाँव भाई तो आम भाई आप देखिपे ए तले जगह आप टर्च मार यही जगह बस धीरे धीरे भावुए गछपुर पड़े मुझे देखी भाई टर्च मारे देखो भाई ये किए भाई भाई ये किए भाई ये किए भाई 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 के भाई बोइलो ए भाई ओ भाई करू ना रोटा पाखो जान रोटा पाखो जान जूम कर दिखाओ भाई के बोइलो ए भाई खसो भाई ओ भाई पड़िया भाई खाइ दो देखि पारे तार रूप को देखो कला ड्रेस पिंडी की बरगड़ पूरा गछटा भाई देखाओ गछ ऊपर रात 2टा के कोन ये हम जानि पारु भाई देखो आप ऊपर देखो बड़ना कर सेमित आप देखि पाथु देखो बड़टा कर जाओ ना देखो देखो
এই ভাই কেତେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ ନିଜେ ଦେଖୁନୁ ଜୁମ କରି ଦେଖ ଜୁମ କରି ଦେଖ ଭାଇ ଖତରନାକ ହେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ ଟର୍ଚ ମାର ଭାଇ ଟର୍ଚ ମାର ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଖଡ ଖଡ କରୁଛି ପୋଲିସ ଭାଇ ପୋଲିସ ତାକୁ ଯା ଭାଇ ପୋଲିସ ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଲିସ ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ଭାଇ ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଆମ ଜଣେ ଭାଇ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖେଇବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଚେତ ହେଇକି ଭାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୟାକରି ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଡର ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ମାନେ କହିଲେ ବି ସରୁନି ମୋ ଛାତି ଧକ ଧକ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଫିଲିଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିଲୁ ଅଫ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏଠିକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବେ କି ପିଲା ଟିକେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଭିଜିଟ୍ କେମିତି କରିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥିଲା ବୋଲି ତମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଦେଖି ଜାଣି ଆସିବ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖିଲା ସେ ପିଲାଟା ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ମୋର ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଛି ମୋ ପାଟିର କଥା ବି ମୁଁ ବାହାରୁନି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମୋର ବେଶ ହେଇକି ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଭାବିଥିଲୁ ବୟସ ତଥାପି 17-18 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ରଖିଥିଲୁ ସାହସ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ସାହସରେ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଫଟିକି ନେଇ ଚାଲ ଭାଇକି ଆମର ଉଠେଇ ନେଇକି ଭାଇକି ନେଇକି ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହରର ଗୋଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିକି ଡରି ଥରି ଘରେ ବି ଶୋଇପାରିବେନି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଅଛି କାଲି ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଯେମିତି 20 ବର୍ଷ ତଳ ବଙ୍ଗଳା ସେ ବଙ୍ଗଳାର ବହୁତ ଭୂତ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲିର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ